Ipitam breakfast ku 104.1 the pumping beat of egazi. Ngishito ukuthi le Valentine edition ufuna ukuthembisa amalobolo ngelanga le Valentine uyabona. Nasingena ku readers khona le edition yokuqala le ukhethe kutofunza ngeValentine la shoze khona ipresent le kakuphethele yona sawubona. Sanibonani. Kunjani? Ngiyaphila. Mina kusukela ngo6 so ngimtshela umlaleli ukuthi igama lami ngingiprince lakho ngibani? Ngimminenhle. Minenhle waku? Ngase Babathane Msholozi extension 17. Ah ngulahleke wena awusathi ngine name tag la namhla uTikTok sifundzele usiphatheleni Nginiphathele incwadi lene sihloko lesithi ngete ngakwadi kuthokomala ibhalwe ngo Smathebula. Sizobuye sikhulume ukuthi why ukhethe ukufundza le ncwadi le maso ready ngizothula mina bese sifundzela Liyaganwa lijaha khethekile bekaqhamuka esigayweni kabongubo ziyanyathelana bekachuba imbongolo lephethwe emabele indlela bendlula ngendansi kwesitolo kaSibeko leli ngumphopoli lambona kasachamuka le khashane khethekile la bese lithenga namnedi wesuka ke mphopoli wathi khetha kulabanye bate uthenga wema yedva phansi kwelivulandi lesitolo bekavunulwe emabhebha akhe lelo langa waqala ke mphopoli wakhuluma yedva maye babe ngiwashonisepi emasiti am ewu nanso lesiphasha lengisibophelele lapha ejobeni siyephuta kuvuleka bo aphi nanga awuva ke sekulungile uyasonzela njalo nje kukhethekile uhamba yedva uchuba imbongolo yiyise umlinzele mphopoli sewuphethe libhodlela lanamnede esuke eqalade ngalapha nangalapha abuke ngekuthi bantu abamboni yini bese ukhuma emasidi labekanikwe ngumacamela athina kasonzela khethekile ubese uthi yekhethekile sawubona phela mzi yakho sawubona khathithe wami asho sinanatelo sakhe achubeke athi nanga phela emabheka lamancane thathana nginamnedi ucimelanga nanangu umcathane asho bisikidi labeka mthengelena namnedi ukhuluma nje sehambisana naye aphendvule khethekile athi emabheka lamancane kulotsholwa bani atawuphelela nini wona lawo lamakhulu aphendvule mphopoli athi cha khethekile musa kucabanga ukuthi ngiyakwephukuta indvo nje angifuni ukukuphotisela seloku ngafuna ukukutshela kwekuthi ngiyakuthanza waphendvula khethekile wathi kepha yini lokufake lapha ngaphansi kwelulwimi ngoba uthi na ukhuluma uthi awufuni kungiphotisela uyangithanza aphendvule mphopoli athi phela thina emandwandwe mancumalo siyethefuta sithi masikhuluma GT kuthefuta lokho kanzi awati khethekile ewu emazulu athi kutetheka ngiyakuthanza bokhethekile kuhle ugane nali lijaha yayi lama ngcukulo legcwele lapha eliveni lamkhungulo ngiyabonga yabona khethekile angahluleka kuthathele ijanga eValentine leli mina angati utoba yini la mandwando yakhabuzwide no siyabonga ukusilethela naye president naye ngishilo ukuthi mina khona lokufihlile la uqale nini mhlambe ukuthanza kufunda ngiqale ka grade 8 grade 8 yes ha awusengithi ubhutile yini ubone bobani yini kwende ukuthi ufuna ukufunda songo ufunza fluent ufunza mnanzi naleswati nawe ngisho ukuthi khethekile ngendeka nguwela ngacala grade e-primary benginekusukuma ngiride bo assembly ngisho netipichi kube ngiloko ke then swati ukhona njani ukhetha sona ngoba azwami kuba nemagama la vele vanele igama lakhethekile alisile igama lelula bengihlala nagogo wow. Yeah so gogo uchamuka eSwatini bekulula ukuthi lesiswati ngisheshe ngesithathe yeah so okay then ngaphandle kokufunza mabangathi uwende bo unprepared speech nanani because ngiba ngendlela ufluent ngayo ungakhona kuvala leli bhuku kumbe vele ukhona kubhacala kuleli bhuku ngakhona yeah yes naloko ku book club siyakwenda okay book club siyakwenda ngiyacabanga la ku social media ngene yes lo ufuna ukubona eve ukuthi lokuvela emsakadweni I mean yalo ufuna ukubona into kulandzela ku utongilandzela ku emaqinisweni ngisedel page yeah but ku book club ungasesha ku Facebook
uthole nenamba and then bese utosithola lapha ka Facebook. Yeah, next time ngifuna ukufakela singisi neAfrikaans ngizobona sizofunza njani but siyabonga ukuthi sivakashele. Okay, ngiyabonga.